Polsek Susut Bangli nyidang ngungkap kasus pencurian sepeda motor yang mahamiu anik lahange tekeni Ketut Ginari Kramo Uli Desa Demulih, Kecamatan Susut Bangli. Ternyata pelakonnya murid kelas 6 SD Uli Gianyar. Pelakonnya tawange mare hitungan jam uli kejadian. Polsek Susut aloh gatine mangkatang identitas ane maling ulian sepeda motor palingan. Pelaku man fotone ajak ponakan korban ulian curiga motor pamane abane aja anak len. Kapolsek Susut AKP Dewa Ngurah Satria Yoga nyeritang sepeda motore palinge duga Selasa 7 September. Pas palinge korban sedang ngalap tabie di Tegalne. Duga sento motorne parkire di sisen rurungi. Satria Yoga nuturang setonden ngemaling motor, pelaku man ngeliwat menek motor belene. Ulian ada nyet lakar ngemaling, sepeda motor ane penekine abane mulehne. Nah, uli jumahne iyo mejalan ke lokasi. Montore ento alo sajan bane ngemaling soalnya serekne ngencel. Ulian takut ajak reramane, montore ento lantas engkebange di abiane. Motor palingane ento rencanane anak bates anggone. Soalnya ia selesai nyileh motor belene. Pelaku masih mare jani tumben ngemaling. Ulian umur pelaku mare solas tiban 10 bulan, prosesnya sing nganti ke pengadilan. Tim Bali Express ngelaporang.